ngoba liyashonilanga. Bayafuna abalandeli bengibuza sikhala nini, bathi sebefuna ukujayiva ngoba liyashonilanga. Bayafuna abalandeli bengibuza sikhala nini, bathi sebefuna ukujayiva ngoba liyashonilanga. Uthi kimi sikhala nini ngoba liyashonilanga. Uyakhala uNkosi kaTheni konkuze emafusini, uthi kimi sikhala nini ngoba liyashonilanga. Uyakhala uSawule uSalayifi kona lesibomvu, uthi kimi sikhala nini ngoba liyashonilanga. Balandeli bami beqiniso ngoba thina asinawo amawala. Ngathi kibo khululekani balandeli bami beqiniso ngoba thina asinawo amawala. Bamemeza abalandeli bathi sebefuna shayingo. Bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bathi sebefuna shayingo. Bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bathi sebefuna shayingo. Bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bathi sebefuna shayingo. Bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bathi sebefuna shayingo. Bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bamemeza abalandeli bathi sebefuna shayingo. Bamemeza abalandeli awuvaleni fokankomo komabhulane. Uthini lapha uJonathan Kondonge esitolo? Noma besiziyambukuza sokhala. Cela bakokhela usikhaletele. Noma besiziyambukuza sokhala. Cela bakokhela basivalelayo. Noma besiziyambukuza sokhala. Cela bakokhela usikhaletele. Noma besiziyambukuza sokhala. Cela bakokhela usikhaletele. Noma besiziyambukuza sokhala. Cela bakokhela basivalelayo. Noma besiziyambukuza sokhala. Cela bakokhela basivalelayo. Noma besiziyambukuza sokhala. Alright. Awu ngithi libanengi balandeli babafana bakamlotshwa ngeke ngize ngilibale lonke ndiqede. Kodwa ngithi nina libe yazi ukuthi ngithanda ngothando loluyana olukaLavisto kuzo zonke indawo. Alright. Nabafana bama youngsters asephaneni omduna bomesiya naboncane bathi ushino ephaneni uyohlala ungushino waphaneni emadoda ngeke washintsha
nabasazozalwa bazoqhubeka ngawo madoda. Xhaka wakala skinisa wasikinisami 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 awu malumami Devi yasifoka nkomo Thokozisi sifoka Ndebele kumalubamba Satoza ezibomvu Carlton Makhaliza kumaninzi Bethweni foka Donga komphengu Promise Mkandawire Promise Chalibe abafana bami madoda bathi phambili ngeqembu labafana bakaMlotshwa Xhaka ingoma madoda beyivuma abangani bamoDungisani khona lapha neWuhan esigabeni sasePhumula
Isehli siyaphansi khona lenkaya emadoda abafana abancane omengezi khona le nesigwe emadoda besho bethi mfana kamlotsha ushuna ukhuphuke phambili Mr Cool eSt Josepha Mandla Maseko samatwinzi neTV Fokanube King Matiwaza Lindo Fokamthembo Xaka Ingoma bafana isazokhala ingoma bafana isazokhala isazoduma umhlaba wonke isazokhala isazoduma umhlaba wonke isazokhala isazokhala ingoma bafana isazokhala ingoma bafana isazokhala isazoduma umhlaba wonke isazokhala isazoduma umhlaba wonke isazokhala Strawberry Bongani Mkauzeni Nduna Malumani Kosakholeni Sihamba nayo uShepherd ufaka mvundla madoda indoda yaphansi kona le mashinge uthi yena kubo bonke abafuna izinto zamasola kuyatholakala ngakuye madoda uyakwazi ukuthi uthenge ebuyeze kuconnectela njalo emzini wakho mawuthanda ibhola khonapho bafana bakithi Police Mr Pons Dudlini Fokadube Thawulo Sikhuza awu nyaziqhenya ngani bafana bakithi asiyibambeni kanje all right